Toto emitumatu sappa sabak teniah sabaib papole toto. Makanya jangan pernah menyalahkan sebab ketika datang takdir. Lasaewe pak sabak mi, penyakit jantung sabak mi, asam urat sabak mi, kolesterol sabak mi, amatengenge toto. Makanya Nabi taya tu toto eset dimi sabak nami tu malai-laingan. Jangan sekali-kali menyalahkan sebab na sabak apolengan na toto Apa biasa tu nareko amatengan ni tau biasa ta pemumpo ni yaro adai. Gara-gara iko terlambat imutiwi lau rumah sakit. Benengnya masih ja imuti lau rumah sakit, kira-kira dia pernah mati. Gara-gara iko terlambat imu alawai benengnya dia mu alawai. Masih ja imalawai kira-kira dia pernah kandri api. Padahal namuto ni doktor ni gamolo ito malasay pak nareko ajalam melo pole musti mati. Magi totoe pura na patentu fuang Allah Ta'ala sabak na mitumatulay. Gara-gara iko apa ko si San Rositi mu TV na San Rosena be macah. Wah namo Sandro na patamato. Namo Sandro ni gamuloy na reko ajalan na melo pole musti mati. Makotoro aso girangi. Ketika Allah telah menetapkan maka daya tahu na reko tuwe kolebo na tawe tanaiwe itantuangi asa genangan na. Ipasogi iya tahu terkadang kita melihat pak anu tang agama na pego tahu magi nagili sogi silalon. Engkato tau sogi tapi magi si denagan 15 menit makan re api kasih asi silalon. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan takdirnya. Jadi ajak na isalanges sabaih na sabak apolengan na totoy. Itulah sebabnya ketika Nabi Khidir bertanya kepada wali Allah, angkanang kanakutana ya Nabi Khidir, kawalin na pong alatan. Aga pakutanana Nabi Khidir, walin na pong alatala. Ang kagarawad di pinray. Papetoto na se de rupa tahu na rekofuran itantuang yero papetoto. Adakah yang mampu merubah takdir ketika takdir itu telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum lahirnya? Siaga ega na wali natanaiwi alena pangulutan Nabi Khidir ternyata dega gamulle baliwi pakutanana. Maka Nabi Khidir bertawassul kepada Rasulullah. Makutane Nabi Khidir ko nabita surona Allah Ta'ala engkagawad di pinray papetoto na umakmu narekoset di taupuran ijallo ko huang Allah Ta'ala maka de ye tauwe mate malolo matuye ye tauwe mate malasay ye tauwe tuwoy na sabak akasyasingan. Adakah yang mampu merubah takdir itu? Aga papebalin na nabita la yaruddul qada'a illa du'a. De gagawad di pinray papetoto na se di rupa tau sangadin na pak duangan. Saman na melo maka dan nabita ketika engkau mendapatkan persoalan dalam kehidupan narekol lolonga ko masalah pacoba rilalan na atutunganmu. Saman na melo maka dan nabita ajak mo tapat turannu tapamegaiwi bate tak melo duang. Likul lisya'in qadara tungka sewa-sewa engkamanan ni tentuan na niga ilomoy ya tentuan na famay yatawakkal ala Allah yenaritu tahu ya orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Makanya narekomelo ki lolongan dia sange papetoto madeceng engkamu alalan na werek kinabita. Meskipun ketetapan itu telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Agalalan na werek kinabita. Pamegaiwi bate tak melo duang. Makanya ketika kita mendapatkan musibah di dalam kitab Syarhul Hikam
narampi alena Ibnu Athaillah. Aga pasanna nareko maturu ko ri parenta na fongalatala na saba siaga egana amala madece mu pegau adape ko fongalatala ello dua ko itarima pa dua ngamuyat nekia nareko pegau ko dosa pegau ko maksiat bahkan musalaiwi parenta na fongalatala pede ko madosa ri fongalatala pede ko madape ri seserajan na fongalatala aja na tak balik. Apa angka tahu iya naturu ko parentana po ngalatala nasaddi-saddingi matinulu mas sampajang matinulu to melo dua sisan na natatangi sampaja subunna de na pego sampaja lorona tappa makuto ni melo duang maka Dewi Ibnu Athaillah tauban sana ye madan nuangiri amalana nigi tau madan nuangri amalana de gaga angke na yatu amalae sa narekomelo ibandingkan ipamasena fo ngalatala de na tollat tu yolono fo ngalatala nareko amala ta melo yolalete siaga mi angke na sampajata samantara saya sayan reguru tapat tasawufu sampajange inrami jadi atu ko to mas sampaja paralu inrami pakka maja inrang tega pale apun na tayidi maka de nabita wa antum a'lamu umur dunyakum sitongan na iko lebih muisangi mupahangi tentang urusan linom urusan sunnah makanya tapa megai sampaja sunnah ta pa yana tu apun na tayidi. Bahkan di dalam hadits qudsi disebutkan maka defo ngalatala nigi tahu pamegaiwi amala sunnahna na engkai istiqamat tatongi sampaja sunnae puasa sunnae pasidakai dan lain sebagainya aga pasan na fo ngalatala yatu tawwe na reko makitai pakitaku na pake makita pareng kalingaku na pake mareng kalinga penadiku na pake makinading yena nakan na hadesa na nabita waspadalah terhadap prasangka orang mukmin magi nasaba nareko to matepe makira-kira si kira-kira si bawai puang ngalatala makira-kira sila sur malabik kananya to malabik yang care yang maseri puang ngalatala makanya pesan yang pertama perbanyaklah doa. Tapi megaiwi melo duapa. Apakah kita terlepas dari taat kepada Allah atau kita senantiasa bermaksiat kepada Allah? Maka Dewi Ibnu Athaillah pede ki madosa, pede ki madaperi seserajanna fongalatala. Pede ki maturu, pede ki madaperi seserajanna fongalatala. Jadi ajak na to si tetang si bawa fongalatala. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maka dai saya andre gurun dapat tasawufu andre gurutta napahangi la haula wala quwata de gaga eloku puang untuk pafole yasange dosa wala quwata de to gaga uleku puang untuk maturu riparentata illa billah sangadin na pole komanam mi idi puang pakke lorengi. Makanya ketika meminta dan berdoa kepada Allah akan sesuatu hal narekotom melo duang risi serajan na puang alatala tapahangi aga kira-kira nelori puang alatala aja lalo na elota itu rusi ketika Nabi Ayub alaihi salam yaro Nabi Ayub ro malasa 10 tahun. Gangkanna nasaba lasana capu waramparanna. Isuro medek ko pak kampungi. Benena medek manang. Set di mani benena munro suro na Allah Ta'ala. Ello duaki ko risesya rajan na fongalatan. Nabi kitu aga pape balin na pangulut na Nabi Ayub. Tega rometangi sehaku na malasaku.
Maka de metta mopi sehat ta. Maka de jasana pa pala yolo welo duang. Maka de ajakam melo dua kari seserajan na fungala taala. Maka de epuang tapapajay lasaku. Lasaku elona fungala taala. Ajakam melo ka napapajay lasaku fungala taala. Si salay matu eloku si bawa elona fungala taala. Makanya apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Detu ya manan na ya cinna ya paraluan manang. Maka dan itu agamata narekomelo kumarelau risesi arajan na fuang alatala elawi agam pada mua paraluang. Ajak meloi sinin na mua cinna ye. Apa detu ya manan na mua cinna ye mua paraluan manang. Makanya terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Makanya maka defung Allah Ta'ala asa rabbukum an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu tapi ternyata majairi seseta. Wadito jaji ta caca se di sewa tapi iya na tu kami nam makan jari seseta. Makanya narekotomelo melau ri seserajan na Puang Allah Ta'ala iya to na ya paraluangi pada yelau. Selanjutnya ada doa engkase di pak duangang napak guruang alenan re guru tapat tasawufu de panato sampak melo duang. De panato sampak melo ko Puang Allah Ta'ala na weren ni aga pada ya paraluang. Makanya ada 3 macam doa. Ad-du'a'u bil lisanil maqal, paduangan na sabak timu. Timun na mitulim melo duang, de na latu ko atinna. Ya ro paduangan ngepa, de season na latu ko yolo na Puang Allah Ta'ala, makanya de na iwereng aga nilaw. Terkadang kita dengar maka dega gapat duangan na tolak Puang Allah Ta'ala. Dega gapat duangan na tolak Puang Allah Ta'ala, pat duangan letu Tapi angka pat duangan dena letu ko yolo na Puang Allah Ta'ala. Pegayna timun na mitulim melo duang. Puang alaka anu, puang pasogi ka lomoyang ursaku, puang lamperi umuru. Timun na milele kapapau, de sisa na letu ko atina. Doa yang kedua, agi-agi yelau yatoro na reki Puang Allah Ta'ala. Ad-du'a'u bil lisanil hal, paduangan na sabaati. Jadi namutoni de na puada timui na rekomatto i atiewe insyaallah letu yatu paduangan. Dan yang ketiga, de pana sempak ki meloko Puang Allah Ta'ala, na werenni Puang Allah Ta'ala aga pada ya perluang. Ad-du'a'u bil lisanil wal isti'dad. Pat duangan nasabak pangkaukeng. Pegayna itella pat duangan nasabak pangkaukeng. Napa guru ki andre guru tapat tasawufu yakni berusaha menerima takdir Allah. Itarima madecengi sininna pappetoto na Puang Allah Ta'ala. Jajiro na rekoto pasading ako subuy pa. Adya na yolo, yaro makadamelo ka matu law galunge. Melo ka cinampo law kantoro Makaday nabita, orang yang paling bodoh adalah orang yang senantiasa merencanakan sesuatu, padahal sesuatu itu belum tentu miliknya. Aga pala yelaw, na rekoto bunga pasadi ko subuy. Puang, papetoto madeceng papetoto maja ulolongan iya asoy insya Allah utarima madeceng manang nasaba upahang makada yamanan na papetoto na berangnya Puang Allah Ta'ala musti madeceng manang pakitan na mitawe makada maja padahal si tongat-tongan na yamanan na papetoto na tentuangnya Puang Allah Ta'ala musti madeceng manang. Makanya
berusaha menerima kenyataan. Maka dan itu anak mondrie, nikmati proses. Persoalan hasil urusan na po ng Allah Ta'ala. Sila suruh malabik ka na niya, tumatong malabik yang keri maseri po ng Allah Ta'ala. Yang kedua, paduangan na sabak pangkaw keng. Pegaya sa paduangan na sabak pangkaw keng. Tanya timun na melo duang. Tanya to atin na melo duang. Tapi pangkaw kan na melo duang. Pega pangkaw kan na melo duang. Contoh, matinulo masidakah. Narik ko matinulo imasidak katawe pa. Najamiki nabitari lalang hadesa na. Nigi-nigi tau matinulo masidakah. Matinulo masumbang. Aga jaminan na nabita. Majapun na ilamperi umuru na. Ilomoy yang ngidale na. Wad dito'y mancaji pak buralasah. Makanya Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah. Siaga ega na paduangan na Nabi Musa hampir keseluruhan diterima oleh Allah. Tapi engkase di paduangan na Nabi Musa itolak ko po ng Allah Ta'ala. Aga paduangan na Nabi Musa. Puang tapamate masija Fir'aun. Paduangan na Nabi Musa. Puang tapamate masija Fir'aun de gagaguna-guna na tulinasam niya na puang. Ternyata itolak ya rupa duangan ngimataw-taw Nabi Musa melo duang de nang kay tarimay. Puang palabirang aga na punay Fir'aun. Magi na itolak pa duangan ko. Maka da po ang Allah Ta'ala. Apa iro Nabi Musa si pak bicara si bawa po ang Allah Ta'ala. Maka da po ang Allah Ta'ala Musa. Lokka ko gari mitay ko bola na Fir'aun. Agameman na pegaw. Magi de utari mapaduang. Nabi Musa hadir ke kerajaan Fir'aun. Menyamar sebagai rakyat jelata. Aga na ita Nabi Musa. Sinin na pembantu na Fir'aun. Sinin na pengawal na. Ternyata to kasih asimanang. Fir'aun mitulip panrei. Keluarga na Fir'aun mimatoy. Magi na Fir'aun tulipan rey. Magi na Fir'aun tulim matoy. Nasaba. Fir'aun tulinasang makadaiya je patutawiya to pamati. Nasaba. Fir'aun tulipan rey. Ang ada sifat kedermawanan. Ang kasipak malabon na. Gangkan na. Nasaba alabongan na Fir'aun. Sepanjang sejarah pak. Yaro Fir'aun denang kana malasa. Denang kayeng kalinga sa jaray makadayaro Fir'aun pura malasa denang ka. Agapi tulinasang alena puang na pandre tawe magi na tuli malapi-lapi waramparan na. Nasaba ang kasipa alabongan na punay. Isempo yang ngidalin. Ternyata paduangan na sabak pangkaw kang ilamperi umuru na Fir'aun. Baka denang ka na malasa. Isempoy yang ngidali na samantara Fir'aun manasa to madoraka rin si Serajan na funglatan. Maga na ini to matape na de na yung limakachwe ko yewe si pae. Samantara manasa na rampe andre gurutta maka da yewe si pae ternyata na punay alena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan hanya persoalan tauhid. Tapi alabongan ternyata napunay alena Fir'aun. Makanya yaro adan na po ng Allah Ta'ala denang ka nasisala si bawa janjin na. Inna wa'dallahi haqq. Yaro po ng Allah Ta'ala narikuma janjiwi de season nang ka nasisala. Jadi de na pada idi rupa tawe narikuma janjiki. Pangkat lasana ya rupa tawe. Narekopura ni ma janji. Yang penting jaji mo'y menasan na, ega pa jancin na. Apalagi narekominran ni, boy nyama pa ma janji. Minggu pa imang, taupe mang. Ternyata, sisan na isinga, yolo pi macay. Ini yang terjadi pak.
Sila suruh malabik kananya atau malabik yang keri maseri fung Allah Ta'ala. Makanya berdoalah dengan perbuatan. Tomelo doang risi serajan na fung Allah Ta'ala. Yaitu koto macawa-cawa beru ripadatta rupa tahu. Insya Allah nalomoyangi Allah akan melunakkan hati orang lain kepada kita. Nalomoyangi fung Allah Ta'ala urusata. Padahal napiro cawa beruta. Tanya papasi kata. Kenapa? Karena ini adalah doa dengan perbuatan. Tetepi itu ni wita. Kau ni roka apa di? Angkamu pa anu matu aga? Pembagian. Lomopi. Cedek pi. Cedek pi. Jadi ko pa aja nak matu ya, aja tata selen na, pak cedek mani. Sila suruh malapik kananya atau malapik yang keri maseri fung Allah Ta'ala. Apalagi matu ye, dena namit tamak karoba tawe. Si yaro akarobang yaro pak takarruba ilallah. Inilah penyerahan diri kepada Allah secara total. Agayasang penyerahan diri kepada Allah secara total melalui kurban. Yaro alena pangulutan Nabi Ibrahim wattunna isuro gere anakna. Dena makada katulutulunna ni tanah rilalan nipi na inapa na gere na to de. Tapi ternyata Nabi Ibrahim itu makoling yaro ni pinnaru. Makoling napikiri kimatoyolo. Setelah Nabi Ibrahim menyadari bahwa anak ini adalah titipan, maka Dewi Nabi Ibrahim ulebirang si tetang si bawa anakku daripada masaranga si bawa fong Allah Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran nareko si dapei landro alewe si bawa waramparangnya. Kebanyakan di dalam ayat itu lebih napa diole fuang Allah Ta'ala waramparangnya na inapalandro ale. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa ampusikum. At tugang kakiri agama na fuang Allah Ta'ala na sabak waramparang wa ampusikum nanyalandro ale. Kenapa? Magi na warampara pamulan na rampe fuang Allah Ta'ala. Apa engka sifat ta idi rupa tawe kalaman na namatengi nareko waramparan na melo yang alay. Kenapa? Terlalu berat. Kalaman na namatengi taro kak mate asal deto muale manaku. Aga to gunana nareko mate no na deno mo punangi manamu. Persoalan masiri kak nareko melo ikura waramparak. Ang kasipa na yaro rupa tawe pa nareko na pun na ini agagay dena na melo cipe. Sehingga inilah yang Allah inginkan melo na ita huang Allah Ta'ala. Maka da tegaro talabirang ketika kita dikasih pilihan tegaro ta foji si bawa ki gawaramparat tak ya rega si bawa ki huang Allah Ta'ala. Terkadang nareko kita diperhadapkan keduanya. Terkadang na lebih remo fitawe waramparang. Ang katupasan na toriolota pa. Aga pasan na matuna ki tumbo nareko de gagamana pada ilolongan. Tapi lebih fitunata nareko mana pada irenuang. Nasabak yatu waramparammu tu ang kamatu nang kasewawatu melok ko balu ide gaga melo maliwi melok ko mak baryangi de gaga melo malay burane to ngamulle pur sularakna makunre to ngamulle saliki wirin lipana nasabak mubak ni patanda imakukwe aga patanda mubak yeroda jalang angkani mompo aga tanrana da jalang set dimi matan na makita. Tolinoewe pa saman na suwalimanam mani matan na napakita. Si matawaramparam mani, si matalino mani, isapa ni taumelo mak bicara akhir. Kampungnya isapa ni to matuay, to macho mani mega.
Ye mega ilolongan mapute gemek na makarepu canggoren ni olina. Napi mo pisibu ma Facebook. Ma botana no kamase. Nenek-nenek ni kajau-kajau silada ni palempu ilaka na tatong. Sibuk to si mas selfie. Tak dampa nga kamaraja. Mega pas selfie koy. Mega. Magi nama selang. Orang yang suka dengan selfie na foto alena itu adalah tanda gangguan kejiwaan. Magi asalan na foto alena tawe pak musti keru ulun na. To malasa ya tu. Sila suruh malabik kananya teman-teman malabik yang keri maseri pong Allah Ta'ala. Makanya nareko narapi ni matu watun na makaroba pada karoba ni. Aja na to makada maparika. Deje gaga to maparri makukwe. To maseke mi mega. Magi wakada. Terkadang dena to makaroba ustaz. Apa dena yung lepasirapi andre. Si sana yita bolana, 5 si bola, mah HP manang. Tacet di HP lebih 2 juta alina. Ipat depungi, ibalu lebih 10 juta, set di sapi. Ustaz, dena yung lepasirapi andre, ang kakasih na yung kosoki masikola. Tapi aso mapelo. Tak 20 pitu sebuah lina pelo Ikali 30 aso na lebih 710 siulang. Kali 10 aso 10 ulang lebih memang ni 7 juta. Siaga aseng wedding ipatonan. Dena to mampu ustaz 5 kije si bola na bembe minakan na dui bembe to na igere pa. Pak wedding mo bembe. Maka da 5 kisi bola. Nabita ang karohat desa na pole Jabir dari Jabir radhiyallahu an. Ketika Rasulullah turun dari mimbar pole malepe. Ang kataw tiwirang ni bembe kibas mataruna nagere yaro nabita ro kibas ero. Na inapa aga nabaca nabita Bismillahi Allahu Akbar. Ma bismillah yolo nabita. Bismillahi wallahu akbar. Hadza anni wa ammil lam yudahi min ummati. Aga pasan na nabita. Ye bembe ugere poleko iya makoto waro untuk ummaku matu iaro de panang kanakaroba. Cek di bembe napatujui ale na nabita napatuju manato umma na siaga egana umma na nabita. Apalagi idi ko 5 makisi bola akaroba ni. Namo di mi bembe atte toni tabe puang angke akarobaku iyahe untuk iya si bawa keluargaku. Ako makadani sa keluarga nagalamanan nitu. De to makada yero melo ya ceri pitu tau di sapi makanja yero to mapasipulong. Ne kenareko deto mampu di na bembe wadi mato. Sila suruh malabik na niya to malabik yang keri yang maseri po ang alatala. Makadami ito nabita na rekomelo ko makaroba na podangi alena panguluta Aisyah. Ketika kurbanmu akan disembeli, hewan kurbanmu akan disembeli. Aga pasan na nabita, ajak mo sa laywi yaro olo-kolo riwat tumelo na igere. Pekoga pale, hadirlah pada saat penyembelihan. Itayaro daranat tati. Kenapa? Setiap tetesan darah pada hewan kurban, maka si kotoro egana dosa tak nak dampengi fong Allah Ta'ala. Siaga egana bulu-bulun na yaro olok-kolok si kotoro deceng na wala kaki fong Allah Ta'ala. Bahkan saya sa andre gurutta napahangi nigi-nigi makaroba yero taunge si tau dalle na ijami ko fong Allah Ta'ala. Jadi de panang kayeng kaling atau makaroba macipi andre na.
De panang katayeng kalinga tau magere riwat tu akarobangi sila da pasirapi dale na. Magi na tuli isa genayang jancin na agama tapat. Sila suruh malabik na niya atau malabik yang kerja maseri pong alatala. Makanya ajak tapalaba iye ulangnya. Aja na makadataw pema pasi. Kenapa? Dega ga mulle jamiki irapi mo paga umuru tak tope mayari gana de. Tidak ada yang bisa jamin. Engkami melo upasengaki. Maka dana reko engka na yaro niya tak melo makaroba. Tapakan jaki niya ta. Apa mega tau ilolong apa? Sibuk man niya melo makaroba. Mapasipulong pito tau. Mali sapi seddi. Pura igere sapi na ibage. Pura na ibage lele ceritay. Lele ni si curita-curita. Yanu mega nala. Yanu mabage de na adele. Sehingga apa yang terjadi? Yung kosoki untuk makaroba supaya mega amalata ya dampengi dosata. Ternyata dena isad ding ipasipulong mi dosay na sabaong kosok masoni. Makanya tapakan jaki ronyair. Sila suruh malapik kananya tumato malapik yang keri maseri huang alatala yang terakhir. Kumakadaki terakhir pacapuran nih. Manyaman-nyaman itu tudangnya. Yang terakhir. Rilalan na ilmu tasawufu menerangkan bahwa ada 3 tingkatan yang sering dicapai manusia tanpa mereka sadari. Agayro. Yang pertama, ada orang yang hidup di dunia ini mencari tingkat kepuasan. Yang kedua, ada orang yang hidup mencari tingkat kebahagiaan. Dan yang ketiga, ada orang yang hidup mencari tingkat keselamatan. Jadi telu tuh. Tidak semua yang merasa puas itu merasa bahagia. Pegayasan. Nak gangka ulengi sapa dale halala. Barako amengi nulle mato kasi punay uwam muka apa macinalada imali oto gallo. Merasa puas ang kawam muka na lolongang oto gallo. Tapi belum tentu bahagia. Magi ulang-ulang malasa ulun na sapa cicilan na. Jadi itu yang mana yang memuaskan itu dapat mendatangkan kebahagiaan. Engkau merasa puas, maka da asalang uruntu niyanu, upo bene niyanu, manyaman ni sa dinyawaku, merasa puas, macanti benena. Tapi belum tentu bahagia. Magi, tongang ni macanti benena, tapi panokorasi. Merasa puas, magarat tak lakay na. Tongang ni magarat tak lakay na, tapi pacandringas sih. Jadi tidak semua yang merasa puas itu dapat mendatangkan kebahagiaan. Maka toro paimeng, tidak semua yang merasa bahagia itu bisa mendatangkan keselamatan. Bahagia si bawa benena tapi belum tentu selamat. Magi dena pas sempajak benena. Pak berjama lakaina dena pas sempajak benena musti macilakato lakaina. Pak berjama benena, dena pas sempajan lakaina bawang icalla, benena dena marigaga. Jadi namo pak berjama kipa nareko anak ta beneta dena sempajan musti idi yolo ipalu-palui. Jadi hati-hati. Mumpo ura na makun raye. Anak ta colong utuna, mumpo gemek na dan lain sebagainya. Hingga yolo itanay, idi yolo bapae. Makanya nareko macika-cika wajun na yaro, wijayewe pa. Macika-cika bicu-bicu yaro, wajun na benewe, suro ni sambay. Daripada alena isambay. Daripada ipalu-paluki matu komungkar. Makanya tidak semua yang mendatangkan kebahagiaan itu bisa selamat. Engkau tahu bahagia matingka bolana, bahagia ni nasading. Apa meta ni na pumena sa melok matingka bolana. Tapi belum tentu salamat na. Magi din na salamat. Wani-wani masa sa benena.
Magi nasasa apa benena saman na pada modele na macangnya. Maka dawe macang pale upu bene. Sila sura malabik kananya to malabik yang keri maseri ko ngaladala. Maka de ang reguruta sapa isalamae. Peko gaya sang isapa salamae lalan na to na agama tayola. Adya na to sapa lalang risaliwan na agamaewe. Narimakwan na narito. Pasan na to riolota. Tanya to tu asogirang pada tiwi ki masenang. Tanya to acara cak papesan na pada tiwi ki masagena. Tanya to batira pada tiwi ki salewangang. Nah iya asan nangange, asagena ngange, asalewangange. Tak gatung iribate tak betui timpa laja pitul lapina pungala ta'ala. Namuka angkata pacicalam pui parenggarata risesya rajan na pungala ta'ala. Saya kira cukup sekian. Tak dampeng akak nareko angka ada tapasala pakai dua tes sipato pangkau ke tes tinaja nama muarek nato siak dampengang hadanallahu wa yakum ajma'in billahi taufiq was sa'ada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.